Hamlele ndwandwe hamlele ndwandwe hamlele nampa bafo bembula hamlele ndwandwe hamlele ndwandwe nampa bafo bembula. Awungibingelele sizwe sakithi, sizwe sikamawela, sizwe sikamzilikazi sikamashobala, inkosi yakithi yasegabeni lakithi limagabeni amhlophe. Namhlanje bafowethu ngidake sixoxe ngezinkanyezi, sikhumbuzane emandulo ukuthi dala okhokho bethu babengenawo amawashi, babengakwazi ukuthi isikhathi babesibala ngezinkanyezi noma ngelanga noma ngokuphuma kwenyanga, thwasa ize ife. Ngizokhuluma namhlanje ngeinkanyezi ezimbalwa. Ngizoqala ngendosakusa. Indosakusa inkanyezi ephuma kuqala kunezinye. Iphuma ilandelana nelanga. Iphuma nje uyibona nje ilanga mase liqala lithi lapha seliqala limpondo zankomo uzayibona ikhanya kahle. Bese ngilandela ngekhwezi. Ikhwezi liphuma lilandelana nayo indosakusa. Kodwa nalo liyakhanya lithi likhanye lize libonakale kakhulu ukuze mhlambe liphume ilanga kushaye mhlambe isikhathi ilanga seliqala libalele ukuthi libonakale. Bese ngilandela Nkobe inkanyezi ephuma ilanga ehambisana lokushona kwelanga. Bonakala nje ilandela ilanga lapha yana. Yiso kuthiwa Nkobe. Bese silandela ngezinja. Izinja uyazibona zintathu nje phezulu, ziba khona phezulu. Bese kukhona uzazibona nje zintathu nje lapha. Bese kusiba khona izimvu. Izimvu zona ziba isiquku, uzasibona nje isiqukenyana esincane kodwa siba khona naso komphana duze nezinja. Nazo kuthiwa izimvu. Bese silandela ngomthala. Umthala kwesinye isikhathi uthanda ukuthi uphume kwesikabhadakazi nesingumi, mhlambe ngathi phakathi kwamabili, kodwa hayi ngizahlonipha ngoba uzongikhulumisa umkhuba mangithi phakathi kwamabili ngisuke sengijula kakhulu ngoba mawusithi phakathi kwamabili kusuke phakathi kwamabili. Awuchaze phakathi kwamabili kwakutheni ukuze ukuthi phakathi kwamabili. Phakathi kwamabili kungumkhuba mhlambe ngathi ngokweSingisi strong language ngoba makuthiwa kuyabe kuthiwa phakathi kwamabili amadola. Ake sigeqa amabhula phungani sidlule kuleyo ndaba. Hayi asibekele lwayo usuku. Suke umnumzana sephakathi kwamabili amadola. Hayi asibekele lwayo usuku. Namhlanje besithi sichaze ngezinkanyezi. Bese sithi indonsabusuku. Indonsabusuku ithanda ukuba khona kakhulu makusiba mhlambe uzayibona nje ikhanya kakhulu. Mangicabanga sehlobo iba khona ikhanya ibomvu yona. Uzayibona iyakhanya nje lapha ibomvu. Bese kusiba lesilimela. Isilimela laso izinkanyezi nazo ziba isicuku kodwa sithanda ukuthi siphume kwesinye isikhathi mhlambe phakathi kokusuku mhlambe bese kukhona lapha namasisithi kodwa 2 uyabona kodwa 2:12 ebusuku khona lapha ziyaba khona izinkanyezi ezinjalo. Bese kusiba lenkwenkwezi. Inkanyezi le kodwa ngesindebele amaNdebele athi inkwenkwezi izinkanyezi zonke, lamaXhosa lawo ayasho ukuthi inkwenkwezi. Kodwa le nkanyezi le ithanda ukuba khona ehlobo, iyakhanya kakhulu ithi uma ungayibhekela mhlambe ibonakala ngapha ngasenyakatho. Inkanyezi enjalo. Siyabonga namhlanje angizi ukuthi bafowethu siqede konke embhodleni wami sisaqhubeka futhi ngicela lisubscribe kwi-channel yethu laphana iDlawu TV. Ngiyabonga kakhulu bafowethu ukuze loko siqhubeke ngomsebenzi lobhongane. Siyabonga.